Tēnā koutou te Reo-Trepeneurs and welcome to week 2 of Taki. This week we are going to learn or look at he tohu tatau, a symbol of counting. This is a symbol of counting, a symbol of measurement, a symbol of quantifying something, be it how many objects, people, position, place, order and time. At its core is here, how many. Ko tahi mano, ko tahi rau, te kau mā tahi. E rua mano, e rua rau, e rua te kau mā rua. E toru mano, e toru rau, e toru te kau mā toru. E whā mano, e whā rau, e whā te kau mā whā. E rima mano, e rima rau, e rima te kau mā rima. E ono mano, e ono rau, e ono te kau mā ono. E whitu mano, e whitu rau, e whitu te kau mā whitu. E waru mano, e waru rau, e waru te kau mā waru. E iwa mano, e iwa rau, e iwa te kau mā iwa.